Indlovukazi Mhlekazi ngayo inhlangano yaPhilani Maswati isite bamfula abadzala ngaphasi kwenkundla yasemkhiweni ngekuthi batfolele usito lwemtholampilo mahalaha. Lo msebenzi lebewubanjelwe eMantshonga lapho kunelikhaya lebamfula abadzala khona ube impumelelo njengoba abamfula abadzala bebengca enkulungwaneni balashelwe cishe tonke tifo mahala. Indvuna yetemphilo ikhuluma ngelivu lendvuna yetekulima Amandla Chauka ubonge kiyo indlovu yemhlaba ngalenhlangano yaPhilani Maswati. Indzaba yempilo ikakhulu ebantwini labadzala imcoka kakhulu. Kungako lo msebenzi lona usenhlitweni yayo futhi uyenda ijabule futhi namhla uyendeka. Kwesibili indvuna itsicela kubonga ukuthi Philani Maswati uyabonakala kakhulu futhi Philani Maswati uyabonakala abamba kuqine la abamba khona. Philani Maswati uyabonakala asita timpilo temaswati atinjinja ngekuthi unelithando nekubeketela nekunakekela eveni laKangwane. Ithi-ke indvuna kuyajabulisa ukuthi kuphila kwemaswati kusenhlitweni yaPhilani Maswati. Indvuna Amandla Chauke iphindze ibe lilunga lephalamende ngaphasi kwenkundla yasemkhiweni uvetile ukuthi bayabonga ukuthi kube nalendzawo yekugcina labamfula abadzala. Ngonyameni nakuye Mhlekazi ukuthi kube nelikhaya lakaPhilani Maswati la kulendzawo kulenkundla. Siyaconza siyabonisisa lokuthi lo msebenzi lomhle kangaka nje lesinawo lamkhathini wethu namuhla uJonswe lokuthi kunelikhaya laMhlekazi kaDukulwana. Siyabona ke ukuthi akusiko kodwa kuphela miningi imisebenzi esike sayibona kulendzawo ichubeka ngengcothu kunelikhaya ngale ngemuva nje sike saletha tinkayimane tatolungisa lapha ke Maswatini ukuthi into letempilo libathanda kakhulu bantu abadzala. Umgomo lesinawo nje indvuna ithi bengakhohlwa lo. Ukuthi sibuke indlela yokuthi lelisito letempilo litholakale kulo lonke emswati. Betemphilo bebaphelele ngetinkhani bamfula abadzala bahlolwa tonke tifo baphindze bamasajwa nemtimba. Labamfula abadzala batfole netipho letahlukahlukene. Nginonhlanhla Twilight endzabeni channel yeMaswati eMantshonga.